mirorum le ro pui Bear Grylls-a chanchin tuntuma chuan kan ngai thla hu don ani Edward Michael Bear Grylls he June nisari sangkat sakwa somsari pali khan Donagadi County Down Nodan Ireland alo pianga kumle ani thlengin helai huna hian a oma chuminu chuan an chungko in Isles of Wight a Bambridge muna anin sonta ani pa Sir Michael Grylls he politician ni in anu hi Sarah Lady Grylls ani a anu po hi politician fanu ve thau ani bok Bear Grylls hian unaunu pakhat Lara Feket ania a unaunu hian ahminga Bear ti hi kar khat leka upa ani lain a phu asak ani Grylls he Ludgrove School le Eton College a injir chuak ani a mountaineering club a te telin bul atana chuminu kumsang ni pania Big Break University of London a part-time in Hispanic lam zirna a graduate heminu hian University of the West of England a graduate le ani kumno pangte ani lain apa hena changin tlanglon le longkhalte azira apa hi Royal Yacht Squadron member ani playrole teenager ani lain skydive azira Sotokan karate po skandan black belt adong nge ani English Spanish le French chongte amang theya ama hi Anglican sakwa ani he arin na konga atan chuan a in nga na ber po ani kumsang nia Sarah Kennings Knight nen in fa pathum Jesse Marmaduke le Huckleberry te anei ani skulakal nu hian Himalaya tlang te alon du awangin Indian Army azama kumsang ka zakwa somko pali tonga sangkat zakwa somko pasari inkar chung hian British Army le 21 SAS tan athok bok ani kumsang ka zakwa somko paruka Zambia rama upper chud upper thelo awangin atiswal pala anungzang ru pathum atikliak kumsang ni pali a Grylls he Royal Naval Reserve Lieutenant Commander rank pek ani a kumsang ni som pathuma a Royal Marines Reserve Lieutenant Colonel rank pek le ani bok ani May ni som paruk sangkan zakwa somko pariata khan Grylls chuan anopan lai tonga alochak khovela tlang sang ber Mount Everest chu alon chuaka a accident na a anungzang ru pathum atitli atanga thasom pariat na alon chuak ani kumsom ni pathum mi ni in alon chuaka ahun lai kha chuan lon chuak thei no pang ber pol ani nge Himalaya tlang lon tura ain bot sei lai hian kumsang ka zakwa somko pasaria Britain zinga ama daplam tlang lon chuak thei no pang ber ani a he tlang hi Sir Edmund Hillary chuan tlang lon thei lo ti hiala alo soi thin ani kumsang nia khan atim tenen Royal National Lifeboat Institution tana sumtuak nan British Isles chu jet skis mangin anfang kuala nisom thum chung hun anmang ani chumai baka athian pa tlang lon na a achet sul wanga keru tikliak tan sum musaknan sarwakin ama siam batap mangin Thames luya ainkar ani kumthum nuwa atima mi pangate baka anopan laya athian pa Mount Everest alon pui ni bok mik cross with the chu swain North Atlantic tui pui chu longham port thei chi mangin ankan ani kumsang ni panga khan Belanis le tlang lon mi ni bok Davis Hempelman Adams le Royal Navy Free Fall parachute display team a an leader Lieutenant Commander Alanville takianga Grylls chuan world record asiama Grylls chuan open air dinner party ni sang the record asiam he record siamna tan hian Grylls chuan metal sang sari zaruka sanga hot air balloon boruak lum manga thok thei noya cho ai ane hemi atana ain po chana hian parachute mangin voizani chuangte meu azuang ane kumsang ni pasaria khan Grylls chuan parajet paramotor mangin Himalaya Mount Everest bula azuang tha a meter sangli zalia sang atlang chimlam mel riata azuang tha a
azon thlak don hian Grylls chuan July hmun chu -60 degrees Celsius -76 degree Fahrenheit a vot ni in asoya oxygen atam tok lowa ama aya record a in meter sang thum la in asang zok ani he thil tilai hi discovery le UK a channel pali te chuan video an sut saka Grylls chuan Everest patlang atuma mase Chinese airspace ten Everest chimlam chau tura phalna ampek wangin Everest zot tak chu patlang talo ani kumsang ni pariata khan Grylls chuan atima mi palitenen khovela tlang hla omna fal berzingami tu ma la lon chu alo Antarctica ami chu lon chu antuma hethil hi no pang tranpui ngai te trampui nan le mishring chakna nei ti lan nana man antum bok ani hemi pa hian atim tenen chuan longham por chi mangle jet sky mangin Antarctica tu pi kam vel chu fan kwal pa antum boka chubaka vuram thale ro zau tak te po chu fan kwal antum bok ani mase van doi thak takin Grylls chuan guide sky nganti lain adaru atitliak pala antum ai ma a an ho angai pha ta ani kumsang ni pareta tho Grylls chuan atrian fu ka kimlo Al Hodgson le Scottman Freddie McDonald tenen thlichakna manga indora thlok river ni in world record an siama ama record lom to te chu scantlem te in an khum ani he record po hi global angels tranpuina na ti ani rothap mai Bear Grylls-hian le khabu som pariat zet aziak to a ale khabu chu masak ber chu facing up the kid who climbed Everest ti ani a hele khabu a hian Mount Everest alon chungchang aziaka hemi nu hian le khabu engem mazat ti chua bel in autobiography po puthum lai aziak to a hun khir khana dam chu nana bedan turlam hoi le khabu pakwa ngot alo chua to bok ani Grylls hian TV show sompani borvel anei to a chungzinga mi te hriat thlole lar ber chu bawn survivor men versus wild tia kan hriat lar hi ani a kumsang ni paruka chua tran kha ani a hlotling ema season sari lai mai ati chuak thei ani main som pasari sangni pakwa khan the Scout Association chuan chief scout ni na kumnga chung lo chel to Peter Duncan chu thakin Grylls chu chief scout atan an ruata Gilwell 24 muna July ni som pakhat sangni pakwa khan heni na hi an hlana chief scout som na che ani baka chief scout ni theino pangber ani bok April ni kwa sangni som panga chuan the Scout Association te chuan Grylls chu chief scout ni na chu sangni som pariat thleng chel turin an po sei saka Grylls chuan khovela youth movement lian ber UK chief scout ni na chelzel tura min ti hi kalomin kain chuang tak zet ani tin asoi Grylls hian mi te tranpuina konga ke apen na sa ema the Prince Trustan Ambassador ani meka an Paul hian United Kingdom a kumno pangjok tan training tam tak an petrin ani Global Angel UK a Paul pakhat khovel mun sang songa no pangtana thok thin ania kumsang ni pasaria din ania he Paul tan hian Grylls hian sum a thok chuak nem em bok Mount Everest a alonte world record asiam tele atlang lon thren khatte tonga asum mu te chu he Paul tana ti vek ania chumai baka Grylls hi care for children tan ambassador ani bok ani akam chuak thren khatle mazong dalong le teng ka thian ka thopui te hi ka chakna na ani mi te hian ina aram nung I thinem ti in minzor phawa ka chan na chu ka engai lo ti ani kar khata hian niruk railo te ka train thina ma se ti tak zetin minute som thum chung ka train thin ani ka Christian na hi ka chakna thuruk le min tung ding tu ber ani ni tinin kanupui le ka fatnen kan tong try ho thin Mount Everest chip ka then khan no pang ang main ka chap tap mai ani tin asaibok ka hero chu ka pa hi ani a
ani hian tlang lon in zir tir thin ani